A sada molim da produžite aplauz za stvaraoce naših najgledanijih serija Televizije Beograd, urednika Slobodana Terzića, prvo da predstavim i dobrodošao, Slobo. Hvala. Već nekoliko nedelja traje snimanje trećeg dela serije koja se radi po motivima i po romanima Mirjam. Na Senjaku je velika gužva, vidim dole. Pa jeste, naravno. Pa mi kad smo odlučivali se da radimo po Mirjam, to je inače posao koji je dugotrajan i onda smo planirali da to bude jedan ciklus koji ima 3 dela. I prvi je bio Ranjeni orao, drugi Greh njene majke i sad smo na završnom Nepobedivo srce. Nepobedivo srce. Malo nam pričajte o radu na tom filmu, a mi ćemo da pogledamo malo i mi smo snimaka se opredelili dakle, za jednog pisca, to je Mirjam, koja je naš najveći pisac bestselera i koja je jedan autor koji ima takva dela koja odgovaraju televizijskom transponovanju. Serije povezuje i Zdravko Šotra kao reditelj i ekipa koju čine sve isti ljudi koji su radili od početka i glumac Ivan Bosiljčić koji je u sva 3 dela. S tim što stožer cele te s tim što je i Boba Mićalović koja je bila Anđelka u Ranjenom orlu ovde igra glavnu ulogu, ali smo i seriju obogatili sa novim likovima i ima jedan broj novih glumaca koji su tu. Ovo su kadrovi sa snimanja, dakle mi već 3 nedelje snimamo i snimanje će da traje do proleća, ja mislim, a gledaoci će moći da vide seriju iduće godine na jesen. Snima se ovako intenzivno, naporno, nekako pokušavate da uhvatite letnju temu u ranoj jeseni. Pa mi sad imamo juče, danas i sutra sreću da je lepo vreme i da uspevamo da pokupimo. I Bog vam pomaže. A ovo je top bio prošle nedelje kad nije bilo baš tako toplo. Tako, odlično. Da čujemo izjave nekih glumaca koji igraju u ovoj seriji. Igram doktora, mladog požrtvovanog studenta medicine koji je najbolji drug od Mira, dakle glavnog junaka ove naše priče, koji naravno mu pomaže, pokušava da se oženi i tako dalje, zaljubljuje se. U svakom slučaju jedna melodramska i fina struktura, jedan divan čovjek, jedna fina uloga koju nisam imao prilike do sada da igram, odnosno odavno nisam igrao. Igram Anđu, devojku koja je završava osnovnu školu, mirna, radoznala, sestra Slavkina koja se zaljubljuje u Stašu koji igra Mileninog brata, koja kasnije odlazi u Beograd i tamo završava školu. Kad sam počeo da snimam, onda naravno ja moram kod reditelja da mi kaže neku indikaciju za lik, a on je rekao, slušaj, šta ti kažem, dobar čovek, predratni gospodin. To je rečeno je dosta. Naravno, kroz seriju ima puno situacija, ali osnov ili background cele tog lika koji ja igram, to je zaista onako jedna fina beogradska elita, predratna. Pa eto, nama se desilo da snimamo letnje scene ovako već po odmaklu jesen, pa se uvijamo u ćevat, kao što ste vidjeli na nekim slikama, i grabimo dok ima još lišća na drveću, znate. A onda ćemo ući u pravu zimu i imat ćemo zimske scene. I sada naš je glavni problem da letnje scene snimimo dok još ne liči na neko leto. Evo, to je deo priče.